We Omaima, Yasan, Emma Munina, Moshia, Mosomfona Nekusi, or Bodo Mensa Bram Padasabri, Medimoshia, one a Nekusi TV, and then a Nekusi Media. So now, and then so, Yasin Kunya, and the media watching the Kamishe, and the Debro. I want a Nekusi Media and then a Nekusi TV. So, said the any dano, I mean that Equasia de Biani, this age media de Bro, or Numeran on Son Pepe, and Tiene, and so all coming home. To say, ye war episode 9. Baby, I drew a dear Tosomi and San Redia Tosomi, no, aha, and a Kumasia him fee, and a year dream, and two, and a comfort noche, a junior quanya, or Befasua, Ubibua Asante mine. Na sisi adeswa, ye de ababeto, na say to and a year or comfort noche so no, abe you on that journey, I may nipe be nunino, debiano, say, or junior Asante mine, and the sa. He said, "Dear, or comfort noche, etmia in Yankuma de, ama, as he can jacofi, a free wiem, ababisi na say to naso, ya wajin watum precope, sa Asante hene. Na aquacobani say, no, not just say, or was said, ye cassia pa, yes, or now with me, Eddie Hujima. Into he says, Kumasia him fee, and ye way, nana say to the petro so, ya, comfort noche, abanaso, ya one no, a barbetrichin and combo. Na ansana no. Make out say you may be a daroma, and any was see more ye said media ye de brawo, memenda and a cosia de bia, and ain't overcome home. Na media sedai ni kabia de amasa you may be nunya na woman a boy ma yet me decide media de brawo. A NK executive barbers and ubenya baby ya ube you tia man who to war among why fedia. NK executive barbers. Watch a quine so the Jira quine cry. Petchi number 2 junction so pay. Wo ra ye petchi number 2 a won sa bin so New Earth Bar. And NK executive barbers a while or the Fodro on move UTM what IFA. I don't commit limited. One products and a trying tables you share na and I don't commit limited. See, and Cosonian Kai or Manfuina say product already, if that's just so and into the any so because just so. Well, I don't call premium energy drink or we energy drink or beer to minimum soft to minimum will be beer, 8 minimum be ye, we are possible in Sano, Germany ton and what they free buy. I feel I don't call 1, 2, 3 and so ewo and me mad no and I don't call black and also ewo and watch you know I don't call attach ginger and then watch you know see what's I edit at uncle hand sanitizer and so thereby the boy home buying every coronavirus so until for you could see what bought from carton ye bar yede akenkan sem no yede abrel Penny say titi will be can titi will be chere. And yes, titi will be can not titi will be chere dear. Me busa say asante every hin. Ibi mu chere say asante every bon bimu and obe pia asante manso. Ibi mu chere so ofi atweaban so and o sande ba fom. Abakosam chere say asante emusie bi e de kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi e na afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edikan ene Asante Nkabom de etoso mienu e de brewo bisa ho say ye den Asante Nkabom edikan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu e ne begina ye e be me de GP so be kam ho memenda ene kwase ada bia e wo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sa adwuma de abro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State.
We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, omaima yesan emamunyana mosheshia afe yesi nkonya na yede akenka asem no yede abrewo ewo na KUSI media ene na KUSI TV so yeda so ewo Asante Nkabom de edika eno emu oni enwuma ne bia mesra wodi ane so bekoyi social media platform no so na wanya eya akenka asem no nyina ewo na watimi adi akiri na yetoa so ede free eye adwe etosom yensan hwede etosom yenu na Kumasi ahimfie ne we nana sei tutu a wo ya Asante hene ene okonfo anoche wo ya agona hene and ehia sabri wo dwendwena Asante ban eho na okonfo anoche aba bedru nana sei tutu ahimfie no dru hodo no wo so otumfo ma chi o na otumfo eje no so ye suom okonfo na nana anoche sei na aden ene waye kom seyie enra bra wo breye ena abo yade sa no ana ena nana sei tutu eje no so okonfo enye obre na eye dadwen wonim se ye de mpanensi ye de gyawo ne ye de asoawo enne omanfo de ade so akase na asoa mene wo na wonim se mene wo ene kɔ enakra na enti okwan a ye befa so a ye beje anase okwan ye befa so age ye ho ye okwan a Asanteman befa so age wo ho efre nkwaso mu nyina no eda mene wo so ye ya ade so akase enso binim se so nyame soa wade so akase a o ma okashiri ekase ya obetumi de asoa wana okonfa no chese minim se onyame ne asamanfo ene ya bosom begina yachi am yetimi asoa wana nana se tutu se okonfo wonnwene se de esie yi domafo ate enti enche wode wondom ebeba yenso se de woye wofa no wa ena okonfo ano chese eya de a wobeye enso meti mrebragu won so a obetwa won ho ene won ho akon wa na nana se tutu se esese de ye bia no ye ne ntem won de esan ben a wo ben ye nti se medidi a me ho ntome ekra enti se anka ye bepam won afri ye nchen ha anka ede ahoto ena ebeba na okonfa no chese domade wonye dombi yebetu won agu nansan ya na nana se tutu se na denchiranso yebeye won den na ono okonfa no chese denchiranso yebetu yetu doma agu pe yede endom ebekọ won so minim ne yemewe a ebema yetu omo aguo na nana se tutu ese otumfo okonfo denchirade no ho hia yie bahetuo enijasoa eno pemu a afi bia ye maba woni bi ekosom no enye wo nyina no wode wo ho totoroto eba ebinim fafuro wo ho de ye meya ene wo a wo ye enkrofo ense yire no okonfa no chese so man bebo a enam nsema hudo pi so na eba sa wo brai eya bosom na chide kese enti so wo ya ema bosom no pa won achi enti sa bone nkitinkiti nyina ene bema wasahwe no ayentem ene na se tutu se so ofiri yes ache no okonfa no chese enye da wo beto bo atwa fra no
ene mpafe ebefa ebesanwo won bere bedu wa ena nana se tutu se wo de minimo dada minimo se bere pem no wo be yo wadwuma ena nana no chese nana biribia nso abosom no yo ade amede hye wase ne se yedi watamfo no so a abosom no echiri anytime ehwa nana se tutu se na ene sei ene wo se etan a wotan ye ni enti yedu won so a yemfa won ho ncha won ene wo konfa no chese eno ena me hye wase no bone a obi ye wo a eye wo ya no se woni no edi awreto a abosom ne mpe bone de ese de tie bia no bone nti bone bia obi be yo no ye frɛ ne bone ye mfrɛ ne papa na bone bia ya abosom na chi wade wogusu di nkomo no na brantie bi de abufuo ba mu ene yese wo haso nie nana mani abre mitu kwa ko pepe bi di sade be yo na menya bribie aba be kamasi wa no nanu ya me baye nana asema ma be hunu ene se me baye no mesi wa no afa afuro mikobisa na wofo a de na kra e ka kire mia ene tia wa ne se ade bi wo so amaba wo bi ko de nchira no ka ho e wona brantie bi ene ne ekodi adugobone ene nana se tutu si oh e kwa na brantie ha so no wo se nana me ka se me ko akwa ka ho asemo a de me nsenom e ka kire me ne se sa nsem no tasisi enti me mfa ne saa nana me so me fa ne saa enye yie enti ena me dia ba ha no kwa ena nana tutu se me nana mate ye be ka ho asem akiri na branch yi se nana mes mesre ese de ye wo ye yo no ese se ye yo ne ntem me to de nana se twa na twa se me de me nkwampo etwa so a me de betwa bani abre pa na abranch yi ese nana se tutu se me nana menim sa abosom no mpo ejina wachi enti ebere pem no abosom no be ye wapede de amount na branch se nana me da wase eja osan eda nani ya wode ekoye na hwa nana se anochi ese ye nyina de amammosem na eba oman emu ne ho ena otumfo se wo konfo de wo kan se eye chidie ese denchirafo be fa Asante mabawa na wawo ade hye egu Asante wasesebe akoaba de woye dempa wonto wode hye ba ana na ro chese ye focus ye da wo ma no so na abosom no emfa wo ho nche won saafo yi bi na menhwe ema mumu Asante sa Asante di won so a de me pene se oman bia so hene ebe ye wo safo hene wobeka wagina tufuo ho wobema wate se wo ye unuanom na abodwe ya amenti ene ma wo kobaye na sebe ese ne tekremampo eko wo ye saa aman ni nyina de odo ebesom Asante ewa ena na se tutu se otu okonfo anka obi nkwa ahira nhira ne busuefo enso ye wakan se abosom no eboayen ema yedi atamfo so a bedi so wa ena nana no chese eno ene de enkunumdie a abosom no de ehye wonsa ye ebe ma wo ne watamfo mpo abom nana mesre kwan akọ na nana se tutu eje no so na eja wo se ene okwa wo di kan wie omanma se de daye ekoso ya ni pitiri ba bi aduro no se se de adeso akase na aba beto nana se tutu ede okonfo anochi eso so se wo dwene do ma ho wo dwene denchira ho ekwan ben no befa so a obetimi atu do ma ase ana wo ne do ba de ko boani a nkonumdie be ba Asante man eho na denchira so ekwan ben ene obefa so a obetimi ene denchira de aboani na wotimi adi denchira so ni nyina no ena okonfo anochi ekem wansam de akire nana se tutu ene mu ayede ene amane ahodo a ese ohwe na wotimi eye yemfansia de Yankopon ya domo a yebasa ba beto akenkan so ni ahwe anamo a okonfo anochi ebetuo wode aboa ema Asante man atimi akodi doma ene eye denchira so mosomfo na KUSI obodo Mehwe brampa ena mbesom mo makrawo Yankopon ya domo a na wotwe sene yebesan yehia
Empani say titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ. Ɛne yɛ sɛ titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ deɛ a mebusa sɛ asante efiri hen. Ebinom kyerɛ sɛ asante efiri bon bi mu ɛna obepi asante ma so. Ebinom kyerɛ sɛ ofi atweaban so ɛna osane ba fam. Abakosam kyerɛ sɛ asante emusua bi ɛde ka wɔ ho bɔ mu ma enne wabɛyɛ asante. Ne sɛnti ɛna afi mede nwoma a wato ne din Asante Nkabom de di kan ɛne Asante Nkabom de to so mienu ɛde brɛwo. Bisa ho sɛ yɛdan na Asante Nkabom edi kan de ba ye na ɛnyina. Na mu Asante Nkabom ɛto so mienu ɛne begyina ye. Ɛbɛyɛ mede GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi da bia ɛwɔ na KUSI TV ɛne na KUSI media so. Nam de sa adwuma de abrɛw memenda ɛne kwasi da bia ɛwɔ yɛn social media platform ni nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram, and after your Twitter page so. Now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwasi adabia. Medamwase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.